Srpska napredna stranka má 23 odbornícky mesta a medzi njima i ich koalicijni partnere na lokalu. Ruch socijalistov, SDPS, PUPS, SPO, PSS i Napredok Slovaci. Od 39 Keľoneška potvrdzený mandati vybranim odborníkom. Za nového predsjedatelja opštiny Šid vybraný diplomovaný ekonomista Predrag Vuković, za jeho zamjenika diplomovaný ekonomista Zoran Semenović, a za predsjedatelja skupštini opštini Velimir Ranisavljević, transportni tehničar, i za jeho zamjenika Nikola Vidić, direktor radio Kopernikus televizije Šid. Nješka vybraný i novi sekretar opštini i 8 členi opštinske radi, od ktorých 3 u stalnim robotnim odnošenju.